Reka twongere tubahe ikaze kandi tubifurize ibihe byiza mwese mukurikirana Rwagakoco Live TV ndetse na Satya TV Official. Muri aka kanya makuru yacu reka tuyahere hano mu gihugu cy'Uburusiya rero cyashwanyaguje indege ya Ukraine y'intambara, indege ihenze cyane. Ni inkuru yanditswe ku itariki 30 z'ukwa munani 2024 saa 3:18 hamwe na Ndacyayisenga Fred. Indege y'intambara yo mu bwoko bwa F-16 Ukraine yahawe n'inshuti zayo zo mu muryango wo gutabarana mu bya gisirikare, ububanyi n'amahanga yewe w'Uburayi na Amerika OTAN yashwanyagujwe n'igitero cya misile y'Uburusiya. Nibwo bwa mbere indege nk'iyi hanuwe kuva Ukraine yahabwa izi ndege mu ntangiriro z'uku kwezi. Ni igitero cyaguyemo n'umupilote wari uyitwaye. Igisirikare cya Ukraine kivuga ko isandara ry'iyo ndege ritatewe mu buryo butaziguye n'igitero cya misile cy'umwanzi. Gusa ku rundi ruhande Ukraine nayo yemeje ko yahanuye utudege tw'Uburusiya tutagira abapilote twari tumaze igihe tuyibasira. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yemeje ko izo ndege zo mu bwoko bwa F-16 zirimo gukoreshwa mu guhanura drone na misile z'Uburusiya. Zelensky muri iki cyumweru yasabye inshuti za Ukraine kuyemerera gukoresha misile zirasa mu ntera ndende mu kurasa imbere cyane mu Burusiya. Ni mu gihe umugaba mukuru w'ingabo z'Ubuholandi General Ono Eisham yemeje ko rero buzaha Ukraine indege 24 z'ubwo bwoko ziyongera ku zindi ntwaro. Ngayo ngukorera aho ngaho ni mu Burusiya. Reka atuze twambuka tugana n'ubundi hano rwose mu Budage. Bari kuvuga yuko baciye ku ngufu Abanyaafghanistan bari barahahungiye. Se bari bahunze iki? Bari bahunze Abatalibani. Ni inkuru yanditswe ku itariki 30 z'ukwa munani 2024 saa 4:44 hamwe na Denis Nsengiyumva. Kuri wa gatanu Minisiteri y'Umutekano w'imbere mu gihugu cy'Ubudage yatangaje ko indege icyuye Abanyaafghanistan yahagurutse ku kibuga cy'indege cya Leipzig kizwi nka Hare Airport. Nibwo bwa mbere rero Abanyaafghanistan birukanywe mu gihugu cy'Ubudage kuva Abatalibani bafata ubutegetsi i Kabul muri Kanama 2021. Mu magambo y'umuvugizi wa guverinoma Stephen Habestreet yagize ati rero aba n'igihugu Abanyaafghanistan bose bahamwe n'ibyaha badafite uburenganzira bwo kuguma mu Budage kandi hakaba harasohowe icyemezo cyo kubasubiza iwabo. Biravugwa ko rero indege ya Qatar Airways yari itwaye Abanyaafghanistan 28 bahanwe muri leta zitandukanye z'Ubudage yahagurutse i Leipzig rero umujyi munini muri leta ya Saxony yo mu burasirazuba bw'Ubudage yerekeza i Kabul saa 12:56 za mu gitondo. Minisiteri y'Umutekano w'imbere mu Budage rero niyo yateguye icyo gikorwa nk'uko byemezwa na Deutsche Welle. Ngayo ngukorera aho ngaho ni mu gihugu cy'Ubudage. Nta mikino abanyamahanga bagira. RDC rero minisitiri arasabwa kwegura nyuma yo gusubika inama mpuzamahanga ku munsi yari kuberaho. Ese byatewe n'iki? RDC minisitiri arasabwa kwegura nyuma yo gusubika inama mpuzamahanga ku munsi yari kuberaho. Inkuru yanditswe ku itariki 30 z'ukwa munani 2024 saa 6:11 na Denis Nsengiyumva wayanditse. Urubyiruko rwakariye minisitiri w'urubyiruko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yo gusubika inama y'abayobozi b'urubyiruko rwo muri Afurika yitabiriwe n'ibihugu bigera kuri 30. Kinshasa igasubikwa ku munsi yari gutangiriraho. Bishyuye amahoteli, ibiryo n'ibindi, ariko amaherezo itangazo rigenewe abanyamakuru ryahagaritse byose. Ku isaha ya saa 3 za mu gitondo ku itariki ya 29 Kanama itangazo rigenewe abanyamakuru rivuye mu biro bya Nowera Aegana Gato, minisitiri w'urubyiruko ryimuriye inama y'abaperezida b'urubyiruko rwo muri Afurika ku yindi tariki itaratangajwe. Itangazamakuru ryo muri Kongo rivuga ko abantu bose batangaye bitera uburakari cyane cyane mu rubyiruko. Benshi basaba ko minisitiri yegura ako kanya. Kuri bo rero no gukoza isoni igihugu imbere y'abashyitsi.
Iyi nama yagombaga kubera mu nyubako ya Centre Financier de Kinshasa isubikwa nta mpamvu. Minisiteri ivuga ko irimo gukora ibishoboka kugira ngo ikorwe vuba. Ikibazo ninde uzishyura amafaranga yatanzwe n'abitabiriye inama. Iri tangazo rero ngiri riragira riti le ministère de la Jeune et Éveil Patriotique annonce l'épaule du sommet de président de la jeunesse africaine initialement prévu le 29 août 2024 au centre financier de Kinshasa. Nous travaillons actuellement à explorer d'autres modalités pour la tenue du sommet à une date ultérieure. Ngayo nguko rero katubashimire cyane, gusa tubibutsa ko niba utarakanda subscribe no kunyagwa zigahera kugira ngo tujye twibanira umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu. UPDF rero yatangaje umubare w'imbohe imaze kubohoza muri operasiyo Chuja. Ni inkuru yanditswe ku itariki 30 z'ukwa munani 2024 saa 6:55 hamwe na Ndacyayisenga Freddy. Igisirikare cya Uganda UPDF cyatangaje ko binyuze mu gikorwa cyiswe operasiyo Chuja ayifatanyijemo n'igisirikare cya Congo FARDC bamaze kugaruza imbohe zirenga 100 zari zarigaruriwe n'inyeshyamba za ADF. Ni operasiyo imaze hafi imyaka 3. Izi ngabo rero z'impande zombi zitangije ibi bikorwa bya gisirikare bihuriweho mu kurwanya umutwe witwaje intwaro. Uyu mutwe wa ADF usanzwe urwanya ubutegetsi bwa Uganda ukorera mu burasirazuba bwa Congo, aho maze kuyogoza abaturage ndetse bamwe bakaba abicwa abandi bakaba barahunze. Igisirikare cya Uganda rero kivuga ko imfungwa zirenga 100 zabohojwe kuva iyi gahunda itangiye. General Felix Kurayigi, umuvugizi w'igisirikare cya Uganda, yatangarije ijwi rya Amerika ko hari byinshi bamaze kugeraho birimo guca intege ADF no kubohora abagizwe imbohe n'uwo umutwe. Ingabo za Uganda zivuga ko nubwo rimwe na rimwe abarwanyi ba ADF bagabaga ibitero ku butaka bwa Uganda, hari benshi bishwe bagiye bicwa abandi bagafatwa mpiri. Umutwe wa ADF ukunze kwibasira ibice bitandukanye byo mu ntara ya Ituri, maze imyaka isaga 20 ukorera muri Congo. Amerika yashyize ADF ku rutonde rw'umutwe w'iterabwoba. Ngayo ngukorera aho ngaho ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Tuza twinjira n'ubundi bari kuvuga yuko u Rwanda rwashyizeho inoti nshya y'ibihumbi 5 ndetse n'inote y'ibihumbi 2. Umubare w'abapolisikazi bari muri polisi y'u Rwanda uri hafi kugera kuri 24%. Reka tunyarukire n'ubundi hano muri Israel, bari kuvuga yuko igitero cya Israel muri West Bank cyahitanye komanda wa Hamas muri Jeni. Ni inkuru yanditswe ku itariki 30 z'ukwa munani 2024 saa 9:42 hamwe na Denis Insengiyumva. Igisirikare cya Israel cyavuze ko cyagabye igitero ku mujyi wa Jenin wo muri West Bank ku munsi wa gatatu w'imirwano ikaze mu butaka bwa Palestina bwigaruriwe, gihitana komanda wa Hamas muri uyu mujyi. Israel yavuze ko ingabo zayo zagabye igitero ku mutwe w'iterabwoba kuri X ahahoze ari Twitter. IDF yavuze ko rero yivuganye Wasim Hazimu, umuyobozi wa Hamas muri Jenin mu gikorwa cyabereye mu majyaruguru ya Somalia. IDF yavuze ko Hazimu yamenyekanye ari kumwe n'agatsiko k'iterabwoba mu modoka muri ako gace. Igisirikare cya Israel gishinja Hazimu kugira uruhare mu kugaba no kuyobora ibitero byo kurasa no gutera ibisasu ndetse no gukomeza ibikorwa by'iterabwoba mu bice bya Yudaya na Samaria. IDF yavuze ko nyuma gato y'ubwicanyi imwe mu ndege zayo yahitanye abarwanyi 2 ba Hamas, ivuga ko bari bahunze bavuye mu modoka bari barimo hamwe na Hazimu. Ngayo ngukorera aho ngaho ni mu gihugu cya Israel ukomeje kugaba ibitero bikomeye cyane ku gihugu cya Palestina. RDF yasobanuye icyatumye Major General Nzaramba yirukanwa. Ese byatewe n'iki? Reka inkuru nayo rwose tureke kuyirenza ingohe.
RDF yasobanuye icyatumye Major General Nzaramba yirukanwa ku itariki 30 z'ukwa munani 2024 saa 10 zuzuye. Babu Benjamin niwe wanditse iyi nkuru. Igisirikare cy'u Rwanda RDF cyatangaje ko Major General retired Martin Nzaramba wirukanwe mu ngabo z'u Rwanda yazize ibyaha bya ruswa ndetse no gukoresha nabi amafaranga yaragenewe kwita ku basirikare. Mu gicuku cyo kuri uyu wa gatanu tariki ya 29 Kanama nibwo RDF yasohoye itangazo rivuga ko nyakubahwa perezida wa Repubulika akanaba umugaba w'ikirenga w'ingabo yirukanye muri RDF Major General Martin Nzaramba, Colonel Dr Etienne Uwimana ndetse n'abandi ba ofisiye bakuru ndetse n'abato 19. Aho rero ni muri RDF n'ubundi bari kuvuga yuko iryo tangazo kandi rivuga ko umukuru w'igihugu yategetse iyirukanwa ndetse n'iseswa ry'amasezerano ry'abandi basirikare batijana 95 abirukanwe muri RDF. Ntihigeze hatangazwa amakosa baba barakoze. Cyakora umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga yasobanuye ko Major General Nzaramba yirukanwe azira ibyaha bya ruswa ndetse no kunyereza amafaranga yaragenewe gutunga abasirikare. Ibyaha yakoze ubwo yari ayobora ishuri rya gisirikare ry'Inasho mu karere ka Kirehe. Yagize ati General Major Nzaramba yirukanwe kubera ruswa no gukoresha nabi amafaranga yaragenewe kwita ku mibereho y'abasirikare ubwo yari mu nshingano nk'umuyobozi w'ikigo cy'imyitozo ya gisirikare cya Nasho. Colonel Dr Uwimana we yirukanwe kubera amakosa akomeye no kunyuranya n'amahame n'indangagaciro za RDF. Usibye aba Brigadier General Rwivanga waganiraga n'igihe yasobanuye ko abandi birukanywe barimo abakoze ibyaha bya ruswa n'indi myitwarire mibigiye itandukanye. Yavuze ko RDF yiyemeje rwose kutazadohoka ku ihame ryo kurwanya ruswa, imyitwarire mibi no kutagira ikinyabupfura mu bayigize. Major General Nzaramba rero n'abagenzi be birukanywe muri RDF biyongera ku bandi basirikare birukanywe muri Kamena umwaka ushize barimo Major General Aloys Muganga na Brigadier General Francis Mutiganda. Ngayo ngukorera aho ngaho ni muri RDF nta mikino iba miyuzanye ibintu bihabanye n'amahame yabo rwose bagushyiraho umukubuzo ukaba wigiriye hanze. RDC cyangwa se RDC ubutasi bwa gisirikare bwafunze umuganga bumuziza kuvura abanyamurenge. Ngiyaho ngukoreraho ni muri Kongo nta handi ibi bintu biba. Kuva ku itariki 30 z'ukwa munani 2024 saa 11 zuzuye. Ndacyayisenga Fred wanditse iyi nkuru. Umuganga witwa Alex Ndakize afungiye muri gereza y'ubutasi ya gisirikare ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa DRC kuva ku cyumweru tariki ya 25 Kanama 2024 akurikiranyweho gutwara imiti mu midugudu ituwe ahanini n'abanyamuryango b'abanyamurenge. Muganga Alex Ndakize asanzwe ari umuyobozi w'ibitaro bya Nyakirango mu itsinda rya Bijombo mu ifasi ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo yatawe muri yombi ku cyumweru gishize rero n'ubutasi bwa gisirikare. Abatanga buhamya berekana ko yafatiwe kuri bariyeri ya Kijaga. Umwe rero mu bayibonye ati bamutaye muri yombi bamushinja guhinye ishyamba za Gumino na Twirwaneho imiti. Yafashwe bavuga ko rero afite imiti y'abagore n'iy'abana ndetse n'inkingo. Bamwe mu baturage batuye muri ibyo bice rero bashinja leta ko ibakorera ivangura ari nayo mpamvu rwose muganga yatawe muri yombi. Bati bashaka ko abagore bacu bapfa mu gihe cyo kubyara. Kuva i Nyakirango werekeza Uvira ni kilometero 60 n'amaguru. Ninde uzakiza abagore bacu mu bihe byihutirwa? Aba baturage rero bo mu bwoko bw'abanyamurenge bavuga ko bamaze igihe bafashwe nabi. SOS Media Burundi itangaza ko Dr Alex Ndakize yatawe muri yombi nyuma yo kwamaganwa n'abaganga bo mu bwoko bw'abafurebo mu karere ka Katanga bavuga ko badashaka kubona abaganga b'abanyamurenge muri ako karere. Gusa iki kinyamakuru kiracyakurikirana ibyaya makuru agiye atandukanye avugwa hariya muri kariya gace. Aho rero ni muri RDC n'ubundi reka tuze tunyarukira hano muri Kigali cyangwa se hano mu gihugu cy'u Rwanda. Bari kuvuga yuko Paul Kagame yashyize mu kiruhuko kizabukuru abasirikare barenga igihumbi barimo na General Kazura ku itariki